Hello guys, welcome back to my channel. Kita vlog kasih, kita vlog. Please support, share lah for the puja celebration. And guys, sebagai video ada bukan mah. We are here in Kendrem Falls. Ini sengit bahang ne. Ini ya. Ya jelas sikit. Ini sengit bahang ne langsung ke tipu sep nama balas dan shit. Ini sundur sana kena ini yo tu. Lo kejerang ha. Biasanya ani ngasih kejerang balik sih. Tak bang isi bucur kan nilai abang saya minta. Ni ngan sim tau siang Sim bedok bersiem betul betul kai. Siang tu lom sana badam bang. Ngabang tong oi ngabang terus siang. Dah bang apa ya nong eh? Nong nong kita kan nak. Ayo em. Ayo em bangun. Hah? Sebentar nak kata. Hah? Sebentar ti bawa. Kena ini dong sebentar. Di dong. Keti. Dong nanti sebentar. Mana? Oh, bisa. Atre. Onut. Bye Kendrem. Bye bye. Ulan Isa selama. Oi, bara. Arakan ese katanya. Pele ya saudur. Jadi jeruk. Ah. Kau sayang ini. Cint sayang deh. Lagi tay, tawar ya koi. Tawar koi ini. Kita langsung shit belakoi. Ini nih yang baik dia cai mah. Pas thank you. Nah, bang tunggu nih nggak nyau tahu ngeri. Bahasanya. Thank you Maraj. Nih kata lagi kerem kalau ini kola. Beri kerteng. Korban krep kan. Terjungi lah ada krep. Ini ben krep. Kita baru besar. Baruai. Kayak awal. Jungi sudah gini. Kita sudah ada kena macam mah. Yang dah ukut mah. Dah ukut.